Бүгінгі кітаптағы өзгөчө соның спектакль болды. Өзіңіздер байқаудасыздар. Бұндай оқиғалар шаңда болады. Баяғы ойлаған ойды ұстаған тұрды жеңілтпейді. Мен ешкенде жақтан біліп келеді ойлаған. Çoğun залға барып сондырады екен бізді. Аналыға қарасақ, сценада не монша ішіп отырады. Таңғалып қойдым, бұл емін жұмындай ол қалдырды. Өрсі, ұлы адам, өзгөчө таланттың спектаклі, өзгөчө болады екенді. Бұлауында спектакльдерді бірінші көріп, ол шағат ұстап қояды. Апалысты şu 68-69 жылдары мен жанынан ұшы яқан қашып келдім әлі музыкаға оқиын деді. Анан ұшы интернатқа келіп біліп, мына ошонда бірінші жол ұшы апаменен ұшырашып, толын арқап шақташты керек. Бұл Баняның жанында, Лагинянкада. Бұл өзгөчө талант әлі. Ежемізші. Апалыс дейді, бірімізге апа, бірімізге еже, бардығымызға мен апа, қырғыз еліне апа. Мұна кей, ал кешінің таланты не деген ғана талант. Мен жұмғалдықтан көпчілігі ол жерде отырады қош керек, мен қошам айтып қойайын, жұмғалдың өзгөчө жер, баяғы төрелген жердің топырақ алдым дейді қой. Бұл Журналдан kimler ғана шықпады. Ұлы адамдар, қолыялар, балғандар, сұлулар, таланттар, мұнан дағыда баяғы ұшылысыр емес, арқада дағы көптеген жаштарымыз өсіп келеді. Мұнау спектакльдің өзінің бір маңызы, ол жаштарға сабақ бере тұрған ең бір жақсы жастары бар. Мұнау жерде отырып, кейбір жаштарды байқап отырдым, көздерінде жаш алып отырды. Ой, ұшы апалыстай болып, айткен біздің шындай талант болыр бізде. Анткені, ошо балдардың бар жаңағы оқуатқан балдар келешекте, Құдай бұйырса, жақсы актер бололу, жақсы жырчы бололу, жақсы музыкант бололу деп айткен үштенде ошондай балдар біздер отырышар. Құдай ошоны кылсын, умучубуз көрөмүз. Эжекебиздин арбагы, апабыздын арбагы бүгүн бир ктасынан которулуп алып болуш керек. Аябай жакшы маселе көтөрүпсүздөр. Мынау театрга чоң рахмат. Анан Назым, анан Нургүлбек, Нургыз. Назым менен Нургызга рахмат деп көтөрүп, чоң Екі ай бұрын жаңа өңірі Назымға көп сөйлеші келе. Келе бай, келші берем мұндай. Сөйлеші келе. Байкемен жұмғалдың өсіне кетіп бір атам, ошаға табарып тұрып бір ұлы апалысты асмандатып бір жақсы спектакль қойайын деп атам. Мына менде сценарий, Құдай бұйырса, анан келіп көресіздер деген. Мына кей жаштың тілегін береді дейді. Жаштың дейді. Назым Назым бер жаққа мұқа. Мына талант деп, мына ұшындайларды айтыш керек. Еженің спектаклі аябай жақсы болған екен, бұл баяғы ең башталышы, мұндан ары дағы ұланып, жаңағы жақша мысқал деп аябай жақша қойған екен. Мысқал ежеміздің таланты ташқындай берсін, тарай берсін, анан жашай берсін.
Айнура қарындашымыз тұрады. Айнураны еліміздің мұрдағы юбилейінде танышты керек. Мен бір оқияны айтайын. Еліміз Тұрсынов деген ұлы адамды өзіңер білесіңер, ақын. Ошол киши өлөрүндө бир келип айланайын бир жумушум бар эле келип кетейин билей келиңиз десе бир сүрөт алып келген. Жана улуу мундун балким адамдар болсо ошолорго биз ошол сүрөтүн мен баарына таратам. Бул жалгыз эле жумгалдыктар ош жердеби же бүткүл кыргызстандыктарды билбейм. Темировду билесиздер. Абдыкалый Темиров. Мына ошол киши чоң таанылгандар экен, жанында куйручук атабыз. Мына эң ортосунда биздин Мыскал апабыз отурат. Жап-жаш кыз экен. Колунда ушу 16-17дегилер кыз окшойт. Колунда комузу такыр башкача өзгөчө экен. Узун комуз экен. Ошону кармап болуп турат. Мен адегенде жөнеле bir сүрөт катары алгам, бирок айтты. Ушу сүрөттү Муратбек кирүүсүндө жумгалдык татар мөчөлөгөр карган улуу муундарда дейт. Анан мен ошол сүрөттү аябай тазалатып туруп, консерваторияда кийинип турат. Мен ошону көбөйтүп туруп, Facebook'ка дабай берем. Ой деген оюм бар. Ошону бир көрүп туруп, балким ошол адамдарды тааныгандар болсо, bir özgür oyunlarda aytsanızlar деген тілекті айтар едім. Жаш таланттардың арасында билбейм айланайын, билкем отырабы, же беделдик отырабы. Мына ошолордун баары отурган жерде ежемистигин атармын мен. Ошол үчүн мынакей улуу адамдар бири-бирине баягы бизде музыкада циркное дыхание деп коет. Чымжыр сыяктуу бири-бирине берилип жүрүп отурат. Ошо таланттар өсө берсин дейик. Азыр эми Айнурага сөз берелик. Өзүн азыр сценада образын түрдө эле эми өзүн айта алат. Рахмат. Жерде отурган улуу кыргыз халкын өзгөчө тайекелер, жумгалдыктар, апам айтып койчу. Жана баары айтып өтпөдү. Кичине шуну өсүп калды. Бир арман ошо кол сүйрөбөй койду. Жаш чыкты турмушка. Кайнатага аттабыз. Негизи чүйүктөрүбүз көпкене иштебиз. Анан экинчиси ошо тайекелер менен катышкалы барбады. Бир арманым деп койчу. Анан эми Кудай таала баракет жүрүп тайекелерди таап бакада тайекелер отурат берди. Мурат Бейшен, Айбек Шамшыкбек ушулар менен табышып апамдын 100 жылдыгына. Мынакей Бегайбиш берде дагы отурат бар, төш болуп ошо 100 жылдыгында дагы өздөрү туруп беришти. Анткени кыз баланын колунан эчтеке келбей кеткен. Ошо менен апамдын 100 жылдыгын баарын өткөрүп бере атабыз. Эмне дейин, ушул апама ыраазычылыгым ар бириңиздердин жүрөгүнүн ордун алганына мен чексиз ыраазымын. Ушул жерде жаш балдар отурат астында, секет кетейиндер. Ушул спектакльди көргөнү келип, кандай болуп берсеңер дагы аман болгула. Жүрөгүңүздү ошо кыргыздын бул деген залтарадан нурбуз алып келбей. Жаш болсоң дагы ушул мына Назым инициативасын көтөргөн экен, Назым келип Назым өзү Асылбашка барып, мени үчкө салып роль аткарткан. Жагынан ызаланган. Бир кичинекей сцена аткарыш үчүн эле кайра чыгып, кайра болбой калды деп ойлошуп баралар. 20 жаштагы чалбековдун ролунда ошол жерде Кудагайдын ролун аткарган. Ошондо Назым кошо жүрүп, көрсө Назым секретарь. Ошондогу менин чарчаганым Назым жууп кеттиң. Сага рахмат, аман болуп, инициативаны көтөргөн ушул жигит экен. Мыскалды жумгадан, мыскалды көрүп. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ушундай убакыттарды бөлүп бергенине апам эстеп, ушул мыскалды көрөлү, угалы спектакль деп анан эми сизге рахмат, жетекчилер.
Barımsa da men iktiye doldurdum bu lapardı ki tayinem ve bu çoğaltan bu atamıdır. Aslında değil. Sakal. Aman bol. Ola. Aynı. Aman bol. Yaşlıkta büyük. İşini bunu yaşlar kaybolup başlamışı spektakülleri. Yol çıkır olsun. Uzun bolsun. Bundan da sonunda koyuyordu. Muskal yaparının arba olsun. Barım sakarlar. Şu sizin imanın sayı apartman yaşına özüm hayrat ürünü oldu. Rahmat birinci evinde bu araya kanday köşke sayısındaydı. Sen araya kanday bu meseleler dışarıda Cumhurbaşkanı Kemal'e başladı. Var yaşlı bizim Cadde ayvay yaşlı bara üç barabarat söyledi altılar. Barabarat söyledi daha tatlarla ayrı duran min barının devlet içine bağırlaşıp olursa yaşlık olduğu olacak daha da koluk takımlar ardalı yaşlık da olur. Var mı sıradan çeksin ağzını? Şimdi Kırgızistan'da birine etnik teatrlar var ya, oşonun en birincileri, oşol Cumhurbaşkanı teatrı. Uşularga ayyabay biz çoğunda sıçılıp bektirişimiz gerek. Ondan keyin uçurda oğmalı dökmeli üylülü özlerin önlerini unutpay. Vay aylanayın bizde yoğata görmekle. Biz dağı görsötöz, dağı görsötöz degen niyette Monkuşken özlerinin yaxşı spektakl görsötü var. Jigiti hiç çıkmasa. Arabi var, sizi yaxşı oldu. Var mı yaxşı oldu? Ben güzel. Uçunda şartta, kaydaların farklar koyulan demiştiniz de Aynı öyle bir kahramanlar benim, kahramanlar benim. Arkadaş, fotoğraflar dışında bir sürü çeşit olursa, hani diğer beraber futbolu, yakınlar olsa, karışıklık bağımızlar, şart güçlü vardır, ama o sözde. Aynen cumalık, bağlarım, ben de cumalık var. Muskale'nin aslında bilen varız gibi şöyle yine oldu biliyoruz bilen o geldik. Programda yaxşı oyunlar, en yaxşı oldu. Anneannemi barlarla çağırmasını ilgili kalayım, bir bölük vakit kalayım, bir soğuk kalayım. Ezgimiz kınç bozmuş da eski bunlarda yerge hanıdık, elin arasına cahitlik degende atını uzup o kadar ışıklar yüreğin arka trenine tükürgisi koydular. Meskaleciyiz arva razı olsun. Hemen bende Kırgızca çok ötmüş var. Ben eski muğum, 80'de çıktım. Meskaleci Cenab-ı Erdoğan Kıdır konsept koyup, andan keyin Murat Begiriz Kılırat alırız. Ananda Masıyla Murat'a keyin Muhammed Gençler bağırın gör, şuna gör, arvanın içinde. Bunday oyun koyulganda fayda olsa jaz bolou, güz bolou, malçıların gömülünü açabı, kala hizmetkerlerin gömülünü açabı, ödül davay sulou atmay ketişi mesele. Anada biz kişilik spektakl gördük, terin manisi oldu, yok ödül davasak bumarımız kambaydı. Ödül basak. Aynı öyle. Aynı öyle. Aytatlarday koşuculuk çağırmasının dörtünde tabi almışsın. Rokanın alayla kızmak gerekkenisinden televizörden bari koygun. Anneanne abamın önüne ayava yoksa olsa da kişine çapında şartlı olsun gerek. Şu beyazın arasının daha güzel var. Ürün tapan. Anneanne ürünler bir tapan.
өзüm ушул учурдан пайдаланып жантак актерлорго расчеттелген жанагы автобустарда окуyorum деп саңласаңыздар. Бул дүйнөгө кимдер келип ким кетпеген, жумгалым таланттардын мекен экен, адегенде татты бүлүү акмөр сулуу, анан дагы Рысмозов жашап өткөн. Өрдесе, өрдү жазсын ошолакын, сүйлөсө куйкум сөздү тапкан бачым, даңазалап жаншанды жазып жатса, билмейли кантип анан менин баргым. Созолоп туккырдаган мыскал эжем, ар убакта сыймыктанам булар менен, дүйнөлүк аренага чыгып келген композитор агам Муратбек деген. Кыргызстанга белгилүү таланттарды, имтааныбай көйрөчүп калыктарды, чекти бөлгөн зор байзак атап өткөн, мыкты билим жерлерде, тарыхтарды. Чоң рахмат. Mikrofon sizga beraymi? Yo'lda jashaqqa kecha bo'ladi. Shashmaqlar yuborib Kızıl güleceğin cimin bulmakta sayrar. Min barbana simpanar carım inana diseni. Ceylanama ceylanama ceylana. Çayı bulmura cevizler görünür. Kızı vurulup kula salacır. Bulbuldun irana munkami. Yününü de gün barçakta çekildi tarkatmay. Uralı bakta sayranan buludun irana ünlü. Çar çarpaday çar çarpaday çar çarpaday. Çiğçili, çoğu çiğçili, uçuklayı yetmezler ya. Yok gelenler uçuklarını ağzından ayağına şey koyup veriyor. Aynen kaydettim. Kim yapıyorsun? Çok sevdim aslında. Seni aslan gelin arası. Oğlunu kulak verin. Bulgursandan uçkanı kulak verin. Koşini öküzümden unutmayın. Ötkürümün ömrümdü seni benim. Ötkürümün ömrümdü seni benim. 18 can.